Yeay, ini warungnya Mama. Dan di atas kaleng-kaleng kongguan, Astor segala macam juga. Tiba mati lampu, gengs. Kebalik ininya, lehernya. Hai gengs, welcome back to our channel. Yumi ngantuk. Iya. Hai geng. Hari ini mereka mau sembari latihan main biola. Oke. Mai Ben. Das war aber andererseits, wenn das hängt so komisch. Dia selalu mewek kalau kakak-kakaknya latihan. Satu, dua, tiga. Gitu. Mereka grogi, gengs. Sorry. Satu, dua, tiga. Bravo. Sag mal was. Sie ist aufgewacht wegen uns. Also, was machen wir heute? Wach. Yumi, kita ngapain habis ini? Ich will wieder an meine Enten spielen. Ngapain? Zupfen. Ngapain? Kemus. Bitte Kamera. Junge, guck. Und jetzt zupfen. Und jetzt dua, tiga. Junge, guck jetzt zum Mentor. Bravo kakak-kakak. So. Iya, dia ngeliatin. Mama, kita. Sekarang diberesin semua. Ayo. Ayo, Mama, ich mach schon mal. Ja, da schon wieder was zusammen. Tapi teman-teman gue selesai ngobrol. Dan sekarang abang lanjut ngebangun rak. Wie viel haben wir? 12, 14? Keine Ahnung, viel. Kita beli banyak waktu itu yang ada kita vlogin. Jadi ini kita ke IKEA bukan untuk beli perlengkapannya baby, melainkan kita beli rak-rak untuk dibawa untuk di keller. Karena lama banget kita nunggu Amang si Matua ya, nunggu bapak mertua. Makanya aku bilang sama abang, ya udah daripada nungguin Amang si Matua, keburu kita udah 1 tahunan di rumah ini dan keller itu masih begitu-begitu doang. Jadi ya kita putusin untuk pergi sendiri karena Amang tuh rencana mau ngebangun sendiri di Awai gitu. Oh, ini dia nih raknya. Mehr? Lagi. Berapa lagi? Lucky? Iya, lagi. Ih, beli terus. Bisa? Berat kocik, berat. Baru sempat dibangun sekarang karena mumpung karantina nggak ada kerjaan di rumah. Ini bakalan kita taruh di keller. Mama bakalan kayak apa ya? Gudang penyimpan makanan udah kayak warung deh.
zusammen. Das geht gar nicht. 1, 2, sudah 2 rak yang terbangun. Dan masih ada 9 rak lagi. Kita punya 11 yang harus dibangun ya. Ini rak buat mama jualan. Mama, ich hab Ohren von mir von Squid Game das Lied. Kamar Baung, semangat, Cayo. Aku padamu, muah. Ja. Muah. Ini udah jadi, ada 5 rak. Tadi kita pause sebentar 2 jam, istirahat bentar. Dan sekarang ini kita antar ke bawah ke keller, ke gudang makanan itu. Terus ya di bawah tuh masih chaos, gengs, masih berhamburan. Jadi bakalan before, after, dan ya kita susun di sini gitu deh pokoknya. Ayo. Oke, kita yang pertama yang di dinding ini nih, yang ini, gengs. Itu kita susun di situ. Louis. Super Ja, chaos. Chaos. Müssen wir das alles nehmen, mal daher stapeln. Ya. Und ja. Jadi disusun dulu semuanya di sini dan raknya satu persatu kita masukin, baru kita susun balik lagi. Kenapa? Biskuit selamat, apa wafer selamat? Itu kesukaan Abang Kocik ya? Jadi di bawah ini bakalan seperti warungnya Mama ya. Semua perlengkapan dan bahan-bahan pangan, ya. Disusun di rak seperti di warung-warung gitu. Oke, 1. Rak pertama sudah bisa disusun. Tada. Yang kedua juga bisa. Oke, Abang ambil yang kedua. Dan ini masih banyak rak-rak yang harus kita bangun. Ada 6 rak lagi, 6 rak. Pintar, Sawi. Dua. Bener-bener jadi kayak warung, gengs. Ini ya kalau punya istri yang hobi masak, hobi makan. Jadi banyak perlengkapan, banyak bahan pangan. Mama. Punya warung sendiri, iya. Aber ist noch gut irgendwie. 3. 3. 4 dan 5. 4. Ja, kann man nicht so gut. Ja. Dan 5. Sekarang waktunya kita susun. Susun. Ayo, Yumi-chan, Mama gendong. Yumi-chan taruh di gendongan Yumi-chan. Papa. Yeay, ini warungnya Mama. Das ist unser Minimarket. Sini sayang, sini sayang. Sini. Ja. So, sekarang kita susun. Diese Gläser. Iya. Pertama-tama yang kita susun adalah barang-barang elektronik dan barang-barang begitulah ya, kayak toples.
Warung Innocent. Ini perlengkapan baking bakalan mama satuin dengan perlengkapan baking yang lain, jadi nggak ke-mix sana sini gitu loh. Karena masih ada 6 rak lagi yang harus dibangun abang. Ini mesin ini. Ini box apa serving dish gitu. Box serving dishnya mama. Buang aja kali ya. Justru bingung ini, jadi malah bingung mau nyusun yang Ist doch mit mana. deinem Prosecco, was du geschenkt bekommen hast. Iya, ada prosecco juga. Ada champagne. Hi guys. Thanks. Apalah, pegang muka Yumi. Oh, wedding. Foto wedding, ya ampun. Broken. It's broken. Ya, harus kita simpan di mana ya? Perkembangannya sudah seperti ini, kayak warung beneran. Ini sih masih mama sortir kayak gini aja dulu, yang dari kardus-kardus segala macam gitu kan. Terus nanti bakalan disortir lagi sesuai dengan jenisnya gitu loh. Karena kan dimana-mana tadi kardus-kardus dan box-box masih kecampur. Tapi ini sih udah satu jenis ya, porselen-porselen gitu. Dan ini ada sendok sama garpu lama, itu juga masih mama lap. Ini bakalan mama taruh di box gitu biar rapi kayak gini. Dan di atas kaleng-kaleng kongguan, Astor segala macam. Nissin wafer, ya ampun, dikoleksi gengs. Selama sekian tahun kita habis berapa gitu, ya kan? Tuh masih banyak ini yang kosong-kosong bobo sana. Jadi yang di bagian luar ini memang kita fokuskan untuk barang-barang elektronik. Terus ini bahan-bahan pangan juga mesti kita sortir. Ada kerupuk-kerupuk, ada bawang goreng, aneka tepung-tepung tuh di situ. Ini ada ovalet. Wah, dan tiba-tiba mati lampu, gengs. Halloween. Halloween, mati lampu. Ayo. Schon die Geister heute, ne? Sayang. Sayang ini ya, nakut-nakutin. Gefährlich. Gefährlich. Ayo, gelap. Halloween. Halloween. I just want Halloween. Gruselig. Iya, ayo kita naik ke atas. Ayo. Solo. Mari kita lihat gimana di tetangga. Iya, no. Nggak bisa, iya, itu butuh setrum. Nggak bisa kebuka. Halloween. Oke, gelap gulita ya. Mati lampu. Pas mau Halloween kayak gini. Kampung kami gelap gulita, geng. Iya, itu semua gelap gulita kampung kita. Serem banget mau Halloween mati lampu.